BNK traja približno 2 uri in to je vse, kar vidijo naši gledalci. Zatem pa se skrivajo meseci dela, tudi tistih, ki jih na odru nikoli ne vidimo. Pa poglejmo, kako nastaja naš božično-novoletni koncert. Seveda, Matic, Elvis. No, Uroš, da boste vedeli. Erika, jaz mislim, da je bil krasno, dovolj energično, super. A Erika, meni je to redo, super, meni je super. Ne, snemanje gre pa še kar v redu. Nočas će nas prijati, oki će